Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Urmattu usul kuttu mihrapta turup, usul jerde cuma namazına imamdık kılıp, 5 vakt namazga ötüp, imamçılık kılıp turgan imamdamlalarımız, Türkiye jergesinden gelgen usul jerdegi tiriw Kur'an bolgon Mustafa Karike, usul meçitin günden günge önügüsüne salam koşup, тазалығын, ынтымағын, бірігін сақтап тұрған Асан Сайып үйінімізге жана жалпы Қырғыз еліне, жалпы жамаатқа жұма күніңіздер құтты болсын деп, барыңыздарды құттықтауменен сөзімді баштайын. Урматтуу мұсылман бір туғандар, бұл мен сіздерге Борбор қалаға, Ордолу Ош шаарынан қонақ қатары, Ош шаарының қасы қатары кече келіп, бұл жерде Президенттік академияда 2 күн сабақ алып, сабақтан кейін ұсыл жерге бүгін нәсіп қылған екен. Сіздердің алдыңыздарда тұрам. Бүгінгі мені сіздерге айта тұрған сөзім, әр бір адамдың башында өлімдің дамын тартуы бар. Адам жан беріп атқанда, осыл адамдың жанындағы адамдар қайсыл амалдарды атқарыш керек? Юуш мәселесі, кепіндөө мәселесі, жаназа мәселесі, қабырға апару мәселесі қала берсе, урматтуу жамаат, ушунун негизинде сиздер менен бир-эки сөздү бөлүшмөкчүмүн. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва таала улуу китеби Кур'ан-ы Керимде "Estaizu billah, kullu nefsin zaiqatul maut", ар бир кыймылдаган жан ээси жан чыгыштын даамын тартат дейт. Азыр ушул мезгилде жер бетинде қанчалаған адамдар жан беріп атқан болса, осол адамдар Азраил алейхиссалам менен учурашып атат, жан чыгыштын даамын тартып атат. Жума намазына дери, кимиңиздер кайсыл ашканада, кайсыл кафеде тамак жеп келген болсоңуздар, тамактын даамын тарттыңыздар. Бизге Азраил алейхиссалам менен учурашуу жана жан чыгыштын даамын тартуу бир аз убакыт бар экен, аны тагдырыбыз көрсөтөт. Еми урматтуу мусулман bir туғандар, фық илими bir адам жан берер авалға келіп қалғанда, жанындағы айланып отырған, айлана чөйрөтө тұрған аялы, балдары, қыздары, ағалары, инилери эмне жумушту кылыш керек десе, биздин ислам шариаты айтат, жаны чыгып, оорлошуп, тамагына кара келіп қалып, өлүмдүн дамы менен дамдашып баратқан адамға биринчи шариат айтат: "Сунна лил мухтазари ан юважжаха илал киблата ала яминихи". Жан берип жатқан адамды оң жамбашы менен кыблага карап жаткызгыла дейт. Мынау жердеги отурган адамдар кимибиздин атабыз апабыз өтүп кеткен болсо, ушул ишти кыла албай калган болсок, мен кыла албаппын деп туруп, балдарга акыл насаат айткыла. Кимиңиздердин ата эне тирүү болсо, биз ата энеден мурун өтөбүзбү, кийин өтөбүзбү? Ал Аллага маалым, ал пендеге алсыздык кылат. Бирок урматтуу мусулман бир туугандар, адатта көбүрөөк жашы улуу ата эне алдын сапар тартат. Кайсы бирибиздин ата бабабыз ахиретке сапар тартып, ошондой абалга келип калса, оң жамбаш менен кыбла карап жаткызууну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Экинчиси, оң жамбашы менен кыбланы карап жаткызайын десе, оң жамбашында гипс бар, же болбосом операция болгон, же болбосом жамбаш, кол, бут үзүлүп кеткен, кандайдыр бир деңгээлде оң жамбаш менен жаткызууга болбосо, чалкасында жаткызып, асманды каратып, кыбланы тептирип жаткызылат дагы. Кыбланы тептирип туруп, тизесин ушундай кылып туруп, көтөрүп туруп, бүгүп коет дагы. Далыга, башына арт жака жастыкты коюп, ушундай кылып, жүзүн адамдын бетин кыбла таманга жүздөндүрүш керек. Ошондой кылып жан берип аткан адамга, ошондой кылып ушул мамилени кылса, шарият, фык илими ушуну буйруйт, ушул жолду көрсөтөт. Ким ушундай кыла турган болсо, урматтуу мусулман бир туугандар, ким ушуну кылган болсо, урматтуу мусулман бир туугандар, шарияттагы шартка туура келет.
Эми ошондой кылып бүткөндөн кийин урматтуу мусулман бир туугандар, ошондой кылып бүттүңүз, эмне кылыш керек десе, ыйлабагыла дейт, бакырбагыла дейт, бакырбагыла дейт, боздобогула дейт, чыңырбагыла дейт. Эмне кылыш керек десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам лаққину амуатакум, лукма бергеле силерден бирарта адам жан берип жаткан болсо, ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах, ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах, ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп тилиңер менен кулак тарабына өтүп лукма берип тургула дейт. Китептин четинде хашия деп коет, китептин четиндеги хашиясында айтат: "Вала тaqulu бу'tkиlan", далысынан таптап, бутунан таптап, башынан таптап, ата келимени айтыңыз, апаке келимени айтыңыз деп айтпагыла дейт экен. Эмне үчүн десе, жан бериш абалы өтө оор абал экен. Ошондой кылып колуңузду түртүп туруп, ата айтыңыз, апа айтыңыз, байке айтыңыз деп туруп ушундай кылып мамиле кылып атканыңызда колуңду тарт деп туруп ошондой ачуунун үстүндө жан берип жүргөн болсо, бул киши келимени айта албастан жан берип калса, бунун жашоосу өкүнүч болуп калат дейт. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, адам баласын акыркы сапарга узатууда эң биринчи кантип жаткызуу жана алдындагы жанындагы турган адамдар эмнени кылуу деген маселе. Баарыңыздарды бизди ажал күтүп атат. Мынау жерде бүгүн жума намазын окуганы келдик. Bir gün келет биздин намаздар окулат. Адам баласы тирүү мезгилде имамдын артында туруп намаз окуйбуз. Өлгөн күнүбүз имамдын астында туруп жаназабыз окулат. Аллах Раббул Иззат тирүү мезгилибизди имамдын артында туруп намаз окуп, андан кийин жаназабыз окулушту жараткан ар бирибизге насип кылсын. Эми урматтуу эл журт, кадырман калайык калык, эмне үчүн ошол жерде пайгамбар алейхиссалам хитап кылды? Ошол жан берип аткан адамдын жанында туруп келимени айтып тургула дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Мен кана ахиру каламих", кайсы бир адамдын жан берип атканда акыркы сөзү ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп туруп жан берип жүргөн болсо, ошол адам дейт, кабырда дейт, рахат болот, түбөлүк бейишке келет, кабыр азабынын жытын жыттабайт, кабырда рахат болот, ал кишини бир гана түбөлүк бейиш күтөт дейт. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, жашоодо кыска өмүрдө ар бирибиз эмне кылышыбыз керек дегенде, келиме менен жан бериш негизги максат болсун. Жүрөктүн ичиндеги талашуу, тартышуу, фитна, лагуу, бекер сөздөрдүн баарысын чыгарып, эмне кылыш керек экен десе, бир гана Аллаху акбару, алхамдулиллах, субханаллах, Аллахумма ла хавла ва ла куввата илля биллах, Аллахумма салли аля сейидина Мухаммад. Бүтүн Аллахнын аты менен пайгамбардын атына салават, тасбих, тахлил менен жүрөктү толтуруп, акыркы сөзүбүз ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп жан беришке ар бирибиз аракет кылалы. Алла ошентип жаныбызды алышты ар бирибизге насип кылсын. Эми урматтуу жамаат, бир кезде жанагы адамдын жаны чыкты. Ал адам өлдү. Эмне кылыш керек дегенде, биринчи жанагы адам жан бергенден кийин жанында отурган адамдардын биринчи кыла турган иши укалап туруп не кылат? Ушундай эки көздү жумдурат. Эки көздү жумдургандан кийин урматтуу жамаат, башты кармап туруп, адам жан бергенде оозу ачылып, эк бир аз ойноп кетет. Ушундай башты кармап туруп, экти ушундай алып келип, тишти тишке коюп, илапты ушундай кылып туруп, бул жерге материалды коюп туруп, ушундай кылып туруп байланат дагы. Байлап бүткөндөн кийин жан берип аткан адам бир аз кыйналат. Адамдын денесинен рух, жандын ажырашы өтө кыйын болот. Ошол жан берип атканда колдор тияк-бияка ойноп кетет. Жан чыгып бүткөндөн кийин дене муздай электе, эки колду эки капталга ушундай кылып туура кылып коюш ошол жердеги жакындардын милдеттери. Бир кезде ушул маселелерди аткарып бүткөндөн кийин эмне кылыш керек десе, биздин шарият айтат, ошол маселелерди аткарып бүткөндөн кийин ошол үйдүн ичиндеги айнектерди ачсын дейт. Канча рамка болсо рам, айнектерди ачып,
ошол үйдүн ичиндеги төшөкпү, паласпы, килемби, журканбы баарысын алып туруп, бүгүнкү күндө ламинат, пол, стяжка, линолеум ошонун үстүндө жашап атабызбы? Ошонун үстүнө 1-2 боо чөптү алып келип ушундай жаткызып туруп, жайып туруп, ошол чөптүн үстүнө сөөктү жаткызгыла дагы, сөөктү жеп жылаңач кылып чечиндирип, сөөктүн сандарына, куугуна, бөйрөгүнө, жүрөгүнө, колтугуна бүтүн райхан, жамбыл, жалпызга окшогон чөптөр менен уруп туруп, жанагы бут жагынан ичине каратып, башынан ичине каратып, вентиляцияны коюп туруп, жанагы адамдын тез не кылыш керек? Сөөгүн катырыш керек. Азыр баарыңыздар колуңуздарды кармасаңыздар, колуңуздар жумшап турат. Ал эми адам бул дүнөө менен кош айтышкандан кийин мынабы Саракчы мечитинин дуалы кандай катуу болгон болсо, адамдын сөөгү ушундай болуп катып калат. Эми урматтуу мусулман бир туугандар, эми эмне кылыш керек? Эми сууга алыш керек, суу маселеси. Суу маселесине келейин. Сууга алганда мына бул жерде атасы тирүүлөргө өтө чоң сабак. Атасы өтүп кеткендер, азыр мен 1-2 сөздөрдү айтам. Ушул сөздөрдү кыла албай калган болсоңор, жашоодон өксүп, өкүнүп каласыздар. Ошон үчүн ар бирибиз ата бул дүйнө менен кош айтышканда ушул кызматтарды кылуу ар бирибизге насип кылсын. Эми маселенин магызы, иштин нагызы кайерге келет десе, сөөктү жууга келет. Сөөктү жууганы келди, аксакалдын 5 баласы барбы? 5-өң эртең киргиле. 4 баласы барбы? 4-өң эртең киргиле. 2 барбы? 2-өң эртең киргиле. Мен Ош шаарынын каасы катары, Убайдуллажы катары, 1000ден ашык сөөктү жууган адам катары айтайын. Чоочун адам бирөөнүн денесин жууганы киргенде, мени көзүмдү карап тургула, жиркенип туруп жууйт туугандар. Аны качан билесиздер? Практика жүзүндө сөөктүн үстүндө кирип, чоочун адам бирөөнүн денесин көрүп жиркенип атканда, колуңду тиштеп аттың дейсин, анда кеч болот тууган. Шарият айтат, сөөктү жууп атканда биринчи жан чыккан денени киндик менен тизегедери материал менен жаап туруп, 45 градус ийип туруп сөөктү отургузулат. Отургузгандан кийин биринчи 2 адам 2 колун кармап турат. 2 колун кармап турганда жууштун тартиби биринчи кандай кылат дегенде, жанагы адам жан чыкканга дери чай ичет, суу ичет, аталай ичет, айран ичет, компот ичет, дар ичет, кандай гана нерсе ичпейби? Ичип ичине киргенден кийин Аллаху Раббул Иззат ырыскысын түгөткөн болсо, жаны чыккандан кийин мурундан, ооздон, кулактан бүтүн аба кирбей калгандан кийин адамдын ичиндеги нерсе барысы эмне кылат? Заматта чирип кетет туугандар. Чирип кеткенден кийин ушунчалык адамдын ичиндеги жаман абалга, жаман бир ахалатка айлангандан кийин биздин фык илими айтат, жанагы сөөктү жууп атканда дейт, сөөктү ичиндеги ошол ачып кеткен жаман нерселерди сыгып чыгарып таштабастан кепенге оробогула, чыгарып таштабастан жаназага алып чыкпагыла, чыгарып таштабастан мүрзөгө алып кирбегиле дейт. Эми баланын балалыгы, ата менен баланын ортосундагы акыйкый акы ошол жерде жатат. 45 градуска отургузуп туруп, атаңдын мынабы бөйрөгүнөн, белинен, ичинен ушундай кысканда, быртылдап артынан чыккандан кийин мухаббат менен, көзүңдөгү жаш менен, алтыным менен ардагым деп туруп, атаңдын артын жууганыңда, арты таптаза болуп, истинжаны кылдырганыңызда, атаңыз тирүү эмес, сөөк өлүп жатат. Тирүү калган урпагы катары, ургу катары, ошол аксакалдын негизги жууа турган жерин таза кылып жууп, андан кийин жаназага алып чыккандан кийин, урматтуу жамаат, Аллах сактасын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат,
menin ümmetimden bir adam deydi, bul dünya mene koş aytışsa, oşal adam şariatqa dal kele turgan öte taza juulsa, juulup bitkenden keyin kepeni şariat aytkan tartipte kepen derse, kependelip bitkenden keyin janazаны okuganda, janazaga ötken imamды koşup eseptegende bir jolu dagı jürөгүндө şirk bolbogon, janaza namazın tolluk takay bile turgan adamlardan 40 adam tavılgan bolsa, Peygamber aleyhisselam men kepildik berem, janaza okulgan adamda, janaza okuganlarda hem günөө kalbayt dedi. Anı üçün emne kılış gerek degende, birinci balanın mildeti atanı akırkı saparga uzatuda, birinci atanın denesini bala öte şamdagaylık menen, zireklik menen ne köz salıp, oşondoy kılıp, juuş her bir balaga Allah'ım nasip kılsın. İkinci tarafı, çoğuşun adam kirgende, adamdı biraz irencip, jirkenip juuvatkanda, negizgi jerleri juulbay kala turgan bolsa, adamdın artında bir eki ulu zaradan kalıp kete turgan bolsa, oşol nerseler juulbay kalıp, je bolbosan juulup bitkenden keyin istinjası jakşı bolbay kalıp, kepen devatkanda kepenge janagı nerseler ağıp kete turgan bolsa, şariat aytat, bunun okulgan janazası janazaga ötpey kalışı dağı mümkün deydi. Oşon üçün urmattуу jamaat, Allah saktasın, her birimizge bul dünya menen, iman menen koş aytışıp, kelime menen can berip, denelerimiz taza juulup, bütün janazabızga alımlardan, kağırlardan turup, janazabızın şarapat menen günölerimiz geçirip, oşondoy kılıp janaza okuştu, jaratkan her birimizge nasip kılsın dep tilek kılalı. Em urmattуу musulman bir tuğandar, oşondoy tartipte birinci istinja kılınat, istinja kılıp aldı artın, kiçi ulu oşa zara çıkartılgan jerlerdi juup bitkenden keyin oң jambaşka karap jambaşta tabızdağı uşunçalık ihtiyat kılıp juuyubuz, kulaktan su girip ketpes gerek, oğuzdan su kirip ketpes gerek, murundan su kirip ketpes gerek. Kokkustan şariatta gassal deyt, janagını juup jatkanda juuvatkan adam kulağından, murdundan, oğuzundan bir tamçı su kirgizip jibergen bolsa, kıyamat günü bir tamçını joğun beret deydi. Sebep janag adamın Kuday Taala rızkısın kıygan, al suğa bul adamdı juuş gerek, je bolbosan tiriu adamlar, hayvanlar gana paydalanış gerek deydi. Oşon üçün urmattуу jamaat, sööktü juuvatkanda suunu abaylap juuş her birimizge eske alış gerek. Oң jagын 3 jolu juup bitkenden keyin sol jaka odurabız, 3 jolu juuyubuz, andan keyin çalkasınca jatkızıp, uşunda üstüne suunu koyup, 3 jolu juup bitkenden keyin ne bolat? Deneler taza bolat. Şariat aytat, adamdın tügün can çıkkandan keyin tazalooga tıyuu salat, bilip alыңыздар. Köp jerde uşul nerseni kılıp koyat, al mümkün emes. Can çıkkandan keyin adamdın tügünde kalıp bolbayt, tırnağında kalıp bolbayt. Adamdı tazalanуу tartibi Peygamber aleyhisselamın sünneti, cuma günü cuma namazına deri gusul kılуу, tırnak alуу, jana çaç alуу, bul Peygamber aleyhisselamın sünneti tuğandar. Oşon üçün her birimiz bala çakaga ata katarı, üydün kutu katarı tartipke salalı, tırnakta alganda siz menen biz cuma günü alıştı her birimiz önököt kılıp үйрөнөлү. Em urmattуу musulman bir tuğandar, oşondu juup bitkenden keyin kepen meselesine gelebиz. Kepen 3 türlü kepen var. Kaysıl kepen dese, sünnetke dal kele turgan kepen, sünnetke dal kele turgan kepen, kifayai kefen, zarurat kefen. Kifayai kefen degeni 2 kavat bolat, al endi zarılçılıktagı kepen, kebirki too taşta ötüp ketken bolsa, jol tosulup kar göçkü bolup kalgan bolsa, bazardan, şahardan aktık alıp geleyin dese, maşina jol tosulup kalgan bolsa, urmattуу musulman bir tuğandar, anda oşol adamdın juup bitkenden keyin bir kavat giyimini da koyup koysa bolaveret, al zarılçılıktagı kepen deyt bizdin şariat. Oşol mezgilde dağı erkek kişiге, urmattуу musulman bir tuğandar, jibekten bolgon baykanı dağı, türsük dağı, şım dağı, kepenge dağı bolboyt, urmattуу musulman bir tuğandar.
Bir kezdе kependeli büttü. Kependeli bütkönden keyin urmatlı Müslüman bir tuğanдар ne kılış gerek? Janazaga alıp çıkış gerek. Janazaga alıp çıkıp atkanda kebirki yerlerde Astanaga alıp çıkkandan keyin sööktü götör deydi. Götöröt. Jerge koy deydi. Koyat. Götör deydi. Götöröt. Koy deydi. Koyat. Uşunun bardığı şariat kaytargan, şariatda yok. Şariattan sırtkı işler, osol nerselerdi kılbaş gerek urmatlı Müslüman bir tuğandar. Bizdin şariatta urmatlı Müslüman bir tuğandar emne kılış gerek degende osol sööktü juup tavut kap çıkkanda toktobasını alıp çıkıp salış gerek dağı janazаны okuş gerek. Em urmatlı Müslüman bir tuğandar janazaga alıp çıkуу meselesine gelgende erkek kişi ötkön bolsa osol ayıldagi erkeklerden kimisin kalırsa girgizse erkektin denesin karmasa şariatta yol var, ruhsat var. Erkek kişiden başka ayal kişi ötkön bolsa ayal kişini ayallar juup beret. Ayal kişini ayallar juup kepende bergenden keyin osol ayaldı janazaga alıp çıkуу gerek. Osol ayaldı janazaga alıp çıkış üçün ayallar götür albayt, tağutqa sala albayt. Kim kiriş gerek degende şariat aytat ölgön ayalga nike aram bolgon gana erkekler giriş gerek deydi. Alar kaysi erkek desem osol ayaldın atasına nike haram, ağasına, inisine, çoğatasına, tayatasına, uğuluna, nevresine, küyovalasına, ağasının balasına, inisinin balasına, ecesinin balasına, sindisinin balasına raddomda janağı ayal töröp jatkanda janındağı jatkan ayaldın balasını emizip koygon bolsa osol ayaldın sütün oğuzu menen sorgon bolsa osol ayal osol balanın apası olup kalat. Osol günü osol bala osol ayaldı karmaşka akılуу umuraga azıga mahram bolup barıp kelişke dagı osol bala akılуу olup kalat. Em urmattуу жамаат ушул жерде бүгүн коомдогу болуп аткан ишти айтайын нарушение өтө көбөйүп кетти. Эмне себептен? Апабыз өткөндө аялдар жууп бергенден кийин табутка салыгып алып чыгып атканда апабыздын денесин эли башы, айыл башы, аяш аталарыбыз, досторубуз, кошуналар кармап койгон жерлер бар. Ошондойду өтө зирек, өтө шамдагай болойлу. 9 ай кардында көтөрүп, ак сүтүн берип, артыбызды жууп, чоңойса балам болот деп үмүт менен баккан апабыз ушул дүнөө менен кош айтышып атканда апабыздын денесин намы харам, махрам эмес эркектерге, чоочун эркектерге карматып коюу бүтүн махрамдарга шарият наалат айтат. Ошон үчүн эркектин эрдиги, акыйкы шердиги şariat ayta turgan tapşırmanın atkarılısı apabız ötkönde apabızdı janazaga alıp çıkıp tabıtqa salıp atkanda bir dağı mahram bolboğan erkeklerdi jakındata koyboston apabızdı korgoş ar bir er-azamattın milleti tuğanдар. Oşondoy kılıp janazaga alıp çıkabız. Janazaga alıp çıkkandan keyin urmattуу Müslüman bir tuğandar emi janaza meselesine geleyin. Janaza meselesini geleyin urmattуу Müslüman bir tuğandar. Janağı apabızdın tuşuna imam kayerge turuş gerek degen mesele turat. Fıkh ilimi aytat ve yakumul imamu bihiza'i sadril meyyite. Janaza okuy turgan imam janağı janaza okula turgan sööktün kökürögünün jürögünün tuşuna turup janazаны okusun deytken. Emne üçün dese adamdın imanı Allah'dan korku, adamın jürögünde sezүү, kalbinde bolotken, oşon üçün deyt, bizden İslam şariat aytat, adamdın jürögünün tuşunda turup janazаны okugan abzel bolot deyt. Em urmattуу Müslüman bir tuğandar, janaza meselesine geleyin, mına usul jerde barыбыз janazaga barıp жүрөбүz dagı, 99% janaza okubайбыз. Mına usul jerde oturgan жалпы жамаат. Barыбыз janazaga barıp жүрөбүz dagı, bирок janazaga barıp turup gelip koya berесиздер dagı janaza okubайсыздар. Эми бардыгыбызды janaza күтүп атат, биздин дагы janazabыз окулат. Бирөөнүн janazasына gülüp, jayрап,
Üstüne süйлep arasmı? Al günah болады. Janazaga baruunun tartibi oylanıp kantip can berdi eken, imam menen kelime menen can ber aldı eken, Allah'ım bir tuğanımdan, şol biradarımdan günösün geçirgin dep istikbar menen, tahlil menen barış her bir musulmandı milleti. Toyga barganda şaraktap, taraktap, oyun gülkü menen bara bergile. Janazaga barganda istikbar menen, tahlil menen bargıla. Emi urmatlı musulman bir tuğandar janaza meselesine geleyin. Жақсылап құлақ салып тұрғыла сұранам. Жаназа мәселесін қантып оқимыз десе, қарап тұрғыла, жаназаға ниет қылауыз. Ниет қылдым, 4 takbirlü janaza namazını okumağılıқты, yüzümді қыблаға қылдым, қалыс Allah үшін ушул имамға ықтида қылдым деп тұрып ниет қыласыздар. Ниет қылғаннан кейін Аллаху акбар деп тұрып, құлаққа қауыздағы құлаққа қолды байлайбыз. Birinci takbirde айтып құлаққа қолды байлаганнан кейін İmam baş bolup barımız içimizde Subhaneke Allahümme ve bihamdike ve tebarek esmuke ve teala cedduke ve la ilahe gayruk deyip mono sanan okuşumuz gerek. İkinci Allahu Ekber degende koldu götürmeyimiz dağı başlı dağı götürmeyimiz. Kebir kicelerde başlı götürüp koyarken al günah olup tuğandar. Kıymıldavay turastar. İkinci takbirde etkenden keyin Allahümme salli ala Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid deyip bunu okuşlar. Üçüncü takbirden keyin Allahu Ekber degenden keyin Allahümme gfir li hayyina وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا اللهم من أحييته deysinger cenaze okulatırgan adam erkek kişi olsa ahyaytaha deyster ayal kişi olsa Allahümme tevaffaytahu deyster erkek kişi olsa tevaffaytaha deyster ayal kişi olsa Allahümme ahyihi deyster erkek kişi olsa ahyiha deyster ayal kişi olsa 4 takbirde Allahu Ekber dep aytkandan keyin Assalamu aleykum ve rahmatullah, Assalamu aleykum ve rahmatullah dep salam beremiz. Urmatlı musulman bir tuğandar. Oşun için her birimizge janazanı toluk okuş, janazanı barganda biz okugan janaza menen oşol adamды günөөsүн geçiriz, bizdin günöөлөрүбүz geçirirse Allah'ım her birimizge nasip kılsın. Emi urmatlı musulman bir tuğandar, janazanı okup bütkönden keyin urmatlı musulman bir tağutты жерден үзүү. Birinci оң тарабын, екінші сол тарабын желкеге коябыз дагы, желкеге койгондо мүрзөгө карап жүрөйбүз. Мүрзөнү көздөй жөнөгөндө 3 адам гана тağuттун астында жүрө алат. Атасы, агасы, иниси, баласы. Башка эч ким жүрүшкө акысы жок. Ошон үчүн тağuттун алдына жүргөн дагы макру болот. Ва ясрауна биха. Өтө тез алып барыш керек дейт. Секин алса болбойт десе жок дейт. La hababan oynatpay alып bargıla deydi. Tez barışta maksatın dedese eğer de Kudaydan korkkon 5 vakt namazına beker, ulutçuluk kılbagan, tribalist bolbogon, mamlekette fitne kılbagan, arak içpegen, zina kılbagan, kol koşlu, kom, el suygen en jakşı adam bolsa tezrek alıp gelip kabırdağı jakşı jaşooga tapşırgıla deydi. Eğer de deydi mamlekettin mülküne kol salgan, zinakor, arakor, parakor, eldi bölgön, tekebbir, tuğan ruh menen mamileni üzgön, ayılda eldi bütün жүрөгүнө оортқан адам болsa tezirek aparıp kabırdağı azapka tapşırgıla deydi. Oşondoy kılıp alıp barıp mürzöge koyulat. Mürzöge koyulganda 4 yeri çeçilet. Birinci kepindin uçu, andan keyin 2 başmalmak buttuku, kursağı başı, yüzün biraz kıvlatamına kırıp koyuyoruz. Oşonu menen büttü. Lahattın ozun güvelak menen je kamkış menen bekitemiz. Ve yuhalat turabu topraktı koyuyoruz. Ve yusannamın kabru kabırdın üstün balıktın betine okşatıp koyuyoruz. Boldu uşunu menen urmatlı cemaat kabırdın balıktın belini okşatıp dönçö kılıp koyuyoruz. Uşunu menen urmatlı musulman bir tuğandar ne olur dese sök uşundu gömület. Estelik koyu üstüne жазу bunun bardır güne olat.
Her bir mürzöge perişte gelet. Kaysil mürzöge urmatlı cemaat estelik koysa perişte gelbeydi. Amin. Jaratkan kuttуу günde kadam basıp gelip aytılıngan bayandarda her biribizge jaratkan uğuştu nasip kılsın. Uqqandan keyin amal kılığını nasip kılsın. Oşonun katarında Borbor kalabız Bishkek şahrındagı Saraksi meçidine Cuma namazı okuyayım dep kelgen jalpı cemaаттın kadamыңыздарга жақсылық, işiңiздерге ийгилик, бала чакаңыздарга, кыздарыңыздарга бакытты алайды жараткан насип кылсын. Россияда, Türkiye'de, Европада bütün çet өлкөдө жүргөн мигранттарыбыздын сак саламат иман менен жүрүшүн жана сак саламат мекенине келишин Аллахым насип кылсын. Ошонун катарында бүгүнкү ылаң менен ооруп жаткандардын саламатчылыгына шифа берсин. Kadam basıp келген жамааттын кадамын, калбын, тилин, дилин Аллахым Кур'андын Жуманын нуру менен нурландырсын. Бүгүнкү күндөгү Саракчы мечитине оору сыркоо менен сапарга чыгам деп, бакыт тилеп, бала тилеп, жана турмушка чыгайын деп, кандай тилектер менен ким кайрылган болсо жараткан ооруп сыркоо менен кайрылса саламатчылыгына шифа берсин. Сапарга чыкса сапарларын байсалдуу кылсын. İş başlasa işlerine ilgilik versin. Mamleketimizde tınçlık, turuktuluk bolsun. Sırtkı içki düşmanlardan Allah'ım özü saklasın. Allah Rabbül İzzet ardayım mamleketimizde tokçuluk, intimak, birimdik, jakşılık, İslam, iman berekeni nasip kılsın. Allahu Ekber.